na kya ni India president gulam ga ni discuss to le na po loi mak je my sub topic na ni discuss te le po topic is competitive exam thame UPSC MPSC thame azaina SSC ko da exam thamram hange tawdi sama topic le na school ke maram na class 10 9 10 8 9 10 ga te le zaina college level ge Indian polity ge ani apo de India government politics ke ni ka te le as a relam ga ni executive power ba India president go executive power ani pe le ani India mugu government te structure de presidential form of government mak pe ge India ga president ga reji samlai sidang ka ka ni discuss te le do mata laina pe jigina te le po executive power relanga pinikle executive power is number 1 ge pada supreme executive head of the state India mugo India ga go pana supreme head executive head le is pana pusudarang le na pa supreme commander of Indian armed force India mugo armed force ke army ke navy ke air force ke po laina go ka lo bu pe pana India mugo defense force go pana supreme commander le na pata ga raito go rezi la le na raito tok le ra hando pata ga raito tok le declare to hando pata ga rezi la le apuram je kana pulunga na cabinet na decision no cha sia to ra kanang le chile na India ga ta didi wete be drama lane ze pane point le le langga governor state lane ga governor ramdu pane point le pakna ga foreign ke dege India go ambassador ramana diplomats rama line du ze pane point le na sanga supreme court go chief justice na high court go chief justice le pane point le na supreme court go judge rama high court go judge ram le pane point le na India mugo law officer go attorney general India mugo union government kange law officer ang kala le parliament ya pasude attorney general duli japane point le na pane union public service commission UPSC go chairman mazai members ram japane point le na pane commission ko da go chairman mazai na members ram de point le example ge election commission go me finance commission go me po commission ram go members man de chairman du japane point le na pane election loida na board say loida na ke kan ki go leader pe tu da pana prime minister nge invite le na prime minister na advice te kan ge minister me cabinet minister of state me in charge ko da minister am ze prime minister go advice kan na pana appoint to krele na pana union territory ge president ke laite administration te range lieutenant governor ma do chief commissioner pane appoint le na ge India mugo union government go administration te ke lain je pizigine te ke le do america go ga sange Trump ne president te kinga Trump administration ding Joe Biden ne president tinga Biden administration hewa ku male India ga president go administration ku male kana administration leina pe zigna takele na pana ceremonial function le inga preside le pana pile pana preside le meeting ceremonial function le inga na foreign ke deina samriate ve treaties mandu agreement le inda Indian government da pe zigna president zigna soite le na foreign ke degene ambassador me India ga langmom lein je pane receipt le na pezigene pani go credential de pezigene president so ga pani declarative le iram je pogo executive power ani sa chi ma do patle na pakna ga pogo legislative power le perek le legislative power na gum no pata ga assembly de parliament je pana parliament samon to ha parliament noni apo ga meeting to apo gu meter ga meeting to lo ra hame prorok to ra na dissolve to ra hang lok sabha de pana dissolve to ra hang ga pata ga rezila le na siren ma sa
Lok Sabha na Rajya Sabha ka ke deadlock sin sama pe bamde isa na joint sitting bamuze resolve to hange pane joint sitting hange pane samonte do wile le pane ku do wile le na pane Lok Sabha mi Rajya Sabha mi po house kana je pane vote house te house kana je pata ga address te rogo te wang taluze samsara hange pata ga rezela le na election lo ebza na songa Lok Sabha ga election lo ebza na jana ti kompi bang ga pane government go cabinet go program lai ni ja pane announce to le pane declare to le pu speech ka pass relang ga house sitting ba ma ka pane samsara le siga government go policy matter lai na pu government go program lai ni ja pane siga san do le nas pu ga debate ranga pan pu speech ta sin na pu political outlook na general policy matter program ja pane siga declare to ja na pane siga debate le Number sanga pataga Rajya Sabha ma jo Lok Sabha ja pokna ja pan pataga address te ro talu ja address te ro right la le ma ja joint sitting ga pan talu ja samsara go right la le na po Lok Sabha mi Rajya Sabha mi ga pan message line do wile pan kan nim ja po ga line do wile kene ja bill pending ke ja bong ma sanga citizenship amendment bill ve sanga po amendment bill go ma pending te jabam ja sanga pana pol da thank you sur ten ring sur le discuss to ranga pana samne line obi le na sanga power of nomination pan election te magdu member ka sar ja sabha ma lok sabha ga pana pekyo do le da rajya sabha ga hangkre ko no do pana pekyo do le election te ma sa si ja ko lo wa literature ke science ke art ke social service ke siga be jita kurame India ga wanga parliament ga unan to zaina kadai hangira kuram nu japane pil japane election na makpe pane nominate ta tur hanga power la le sirin ma se north east frontier agar na sagma north east frontier ga bambe zinodu da pane spoga han ka tu japane nominate ro represent ta ga zila le na siga Lok Sabha ga Anglo Indian community in India ga Anglo Indian community minority bambe India Anglo Indian community la ne so the Lok Sabha ga hangno du pane nominate hanga rezi la le na pane parliament ga report ma do statement me parliament ga pungkur hanga pungpakar hanga pata ga rezi la le na pane Union legislature siga Union legislature ka pataga veto power ba pathing rahanga pataga rezira le na inkenu ja private member bill na pataga full right la le private member bill pataga absolute veto power la le na sanga Lok Sabha na money bill ma pass de za money bill la pana rejected la le kana ka go bill le na pass de loida na president la me Esen president dor hanga langta gole langta na president na soite mata na India ga law is positive ja president na soite mata law te durale parliament na pass te do na pana soite maka langare do bile wa ka sati ku lilo rami maka ka langare do bile langare ja langare lo ja parliament na samwa same to liga pastor te on dia pata second time on is as pasoite modula le ne Lok Sabha da Lok Sabha ga money bill da pata ga betote ro power ga le ne suppose same tikuli mi he langwan rai le sa pa soite ro le pole do pata ga 14 days lo da bill passed the 14 days pata ga pending te ro go rezi constitution ne pata ga pele na ya sis na pataga ina most power pizza na power gal shile hidole British ku queen go ma reverse tam go ma India go president te male patap brazil ka sala le na ga stand law passed biza stand bill passed biza governor somewhere controversial te India ga Manipur ga somewhere ST te role gumi masana India ga inner line permit gumi ILP gumi law passed the president na governor na pass hoite do lage apo question da central government ta ne mo do lage he cha
president hanga po bill da te ko president hanga reserve te na president na sida rejective go full power la le na governor hang pekira go reject lo le na pana pichi ta de patagan bi lo te cha do le for bill stand pass te go bill da pana full right pataga rejective mi pata ting tom bi to na mi han on rai be past same past rai bi lang tarai do president na do la le po sida pataga full right la le stay go bill da na pana parliament paste make a parliament dung make loket paste ma dola ke loket de pre india de lunga te mak dola pala de hidi sa pana promulgate ordinance ke promulgate do bile te je le do kibine wangre magna parliament sitting ge parliament bamrai lo je sitting ge hapta ro lunga che po lo de parliament do ra le parliament do lakti sa po president paste per promulgate tinke hanga lo ke paste de sida telung rai do la le do sida hapta ro lunga parliament sida do ra le aporam je pogo legislative power na executive power le na ani ale sinana me na competitive exam thana ma indian go polity na indian go history ya chi mi le heri sa na nani hanga exam homa sa pass te ngamle